Halo guys, wah ketemu lagi guys hari ini bersama Ondel Mama guys. Kita lagi di mana nih guys? Wah ada kereta guys, mantul nih guys. Kita jalan-jalan guys, cari ondel-ondel guys. Check it out, check it out. Ada ondel-ondel nyasar guys, dia jalan sendirian. Oh itu dia. Dia menghampiri kita guys. Oke kita lihat guys, dia ondel pink guys dengan rambut gold. Aduh, kasihan kasihan minta guys. Aduh tunggu ondel-ondel, ini lagi megang kamera nih, belum bisa ngambil uangnya nih. Bentar ya. Iya. Oke, joget dulu guys. Kita joget dulu, dia pergi guys. Oke, kita akan ikutin dia guys. Ayo guys, check it out. Kita ikutin guys. Di mana dia akan mencari temannya guys. Wadidaw, ada kuda guys. Wow, kuda putih guys. Juga banyak kereta guys di sini guys. Ada ondel-ondel menarik juga guys. Wah, banyak ondel-ondel di sini guys. Mantul guys. Cuma kita ikutin dulu guys yang tadi guys. Dia ada di mana guys kira-kira? Itu guys, temannya sebelah sana guys. Oke guys, kita susulin guys. Di mana ondel-ondelnya berada guys? Oke. Masih di sini guys, di jembatan. Iya. Hah? Oke guys, kita sabarin terus guys. Udah deket nih guys. Kira-kira berapa lama lagi nih guys jalannya? Lama sekali guys. Oke guys, check it out nih guys. Udah sampai dikit lagi guys. Oke. Banyak motor parkir guys di sini guys. Banyak tukang jualan juga guys. Mantul nih guys, buat jajan-jajan di sini boleh guys. Ini dia guys, ondel-ondelnya sedang menari guys. Waduh, mantul nih guys. Oke, kita saksikan guys ondel menari guys. Ada bocil juga guys itu guys, kecil-kecil guys. Berani banget dia guys sama ondel-ondel. Wah, kita saksikan guys apa yang akan terjadi guys. Waduh, nih bocil nonton ondel-ondel menarinya deket banget nih guys. Aku sih takut dia nanti diinjek ondel-ondel guys. Aduh, nih banget guys. Oke, menari terus ondel-ondel. Mantul, wadidaw. Waduh guys, nih bocil nyamperin aja nih guys. Waduh, takutnya kan diseruduk ondel-ondel guys. Tuh kan. Aduh,
prevent. Ondel-ondel, nggak lihat ada bocil apa ondel-ondel. Aduh, untung nggak jatuh ya. Bocilnya cuma shock doang guys. Aduh. Wah, ondel-ondelnya takutan guys. Dia pergi guys. Iya. Ya udah guys, nanti kita cari lagi guys ondel-ondelnya guys di tempat yang lain guys. Check it out. Wah, ada delman guys. Aduh, hampir diseruduk kuda kita guys. Waduh. Oke guys, dia udah pergi guys. Ondel-ondelnya. Kita cari lagi guys ondel-ondel yang lain guys. Masih banyak guys. Check it out. Kita ke sana lagi guys, ke tempat yang lain. Oke, ini banyak jajanan nih guys. Bisa mampir jajan di sini guys. Oke guys, stay tune. Wah, ada apa tuh guys? Sepertinya banyak anak-anak guys sedang melompat di kali guys. Aduh, don't try at home. Oke guys, ini adegan berbahaya nih guys. Aduh, prevent. Ini kemana tortunya nih? Aduh, nanti kita wawancarain guys mereka guys. Ini nggak bilang kayak Neon sama orang tuanya guys. Oke guys, kita lihat guys atraksi mereka guys. Seperti apa guys? Apakah mereka bisa berenang guys sampai ke sana guys? Oh, alhamdulillah dia bisa berenang guys ternyata guys. Waduh, mantul. Iya, nggak tahu ini anak mana pada. Bukan anak saya. Iya. Wah, tadi ada ibu-ibu bilang guys, katanya kalau punya anak jangan dikasih berenang di sini guys. Bahaya guys. Iya. Suka ada yang hilang guys, katanya ada penghuninya guys. Oh, seram. Bisa renang, bisa renang. Oh, hati-hati. Dalam nggak? Dalam. Dalam bisa apa kamu? Bisa. Aduh guys, kita nggak bisa ngelarang ya guys karena bukan anak kita ya guys. Aduh, cuma aku udah bilang hati-hati ya guys, jangan sampai tidak bisa berenang tapi dia memaksakan diri guys. Udah diomelin sama mama kamu. Astaga. Oh no. Hati-hati.
dia mau loncat guys. Oke guys. Wah. Ini bocil-bocil guys. Waduh, dia kayaknya mau loncat lagi guys. Waduh. Ya sudahlah guys. Kita takut dia kenapa-napa guys. Oke guys, kita cari ondel-ondel aja guys. Oke, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe.